chairman wambo tukethia utabie sito yaku no yambo tabie wewe umitokamba we bana ndo yambo tabie juma nolo kwatie andino wa SK. Ni asante Betty. Beni ambako samwanya one tunge mubea kwa station ino ya Mutongo TV. Ndo akwitha ituthokisie paatuke unena na mukamba. Kwesi twane Lawrence Matolo, Chairman wa Agricultural Society of Kenya, South Eastern Branch. Ila idho ekwete Kitui makwene na Masako. Na county itu twane na sio county Mutui ya Kajiado ba Loitoktok. Na ba yolo ithanga neto bikasia unyaecho wa mabo maitukunikana. Ai mimoke show ya South Eastern ba Machakos Showground matetheke. Umo wakwa nisiaito ba yabantu beta wacholone. Utuite na weta weteta lakini tutwasi ningiteni. Na kadhamia ya babota ligila bakithini. Na ningine mwalimu retired. Kwa unatana tukite chairman wa Agricultural Society of Kenya. Yes. Asante. Karibu thini wa Kilunguke ni kwate mondolo siaisi ana withi twena mokulio aseme ko yemisieni na ndo alangio nimekwenda kwikonia na maono mako nitina ni ma angema kwendo mana what happens thini wa show nimobikiana kukwata desired information kumabala we na ndi my brother. Good morning. Yes, morning. Nendo kedi musisi wa Mutongo TV utabie mwanolo kwa atilile isito yaku na utabio na kumito kamba wiva. Okay. Asante. Kwa sisi ama session ya Mutongo TV kwa masito nita wa Josphat Kasima na ndhukumana ishirika kana association ya imiita wa Cereal Growers Association CGA ba kaunti ya Masako CGA kwa kubeni association ya imi alama kwa tene no kondo wa kwethi osungio kwa mwemi kuete kisomo kwa mwemi kwa maondo ma sustainable farming na kumalink na market na kumake sure kana ni makwata ukwati mwanu thini wani mayo na maso ya muno pia maondo ma environment na ku Masako twina project tuendesie to implement twingwatanio na County Department ya Agriculture Karo Katumani na University of Eldoret ila ifunded ni Agra Alliance for Green Revolution in Africa na indi to promote mondo ma sustainable farming, inclusive market na also kusisia policies ila sivo thini wa county yetu ya Masako na county ile ingi tu thukuma kenda wise ithia ni cia line na agenda ya county mubeane wa agriculture na kuendeana kutethia imiwithi ni twakwata nima ekwete profit nundu ucio ni guo mwelekeo ula twina guo kuma State Department ya Agriculture mwelekeo wa agriculture ni kana ile kwitha sustainable isubia mawithi luko na mwimi ende na otetheka niona kwa otondo chamania naweta ni mwalimu lakini ni mwalimu ngaliko sio nthe ndi ndisomeza classini nzomeza cia aimi na kwa ume wakwa ni Kitui kaunti ya Kitui ndi ni ba Masako kewe. Asante. Umite Kitui na kwa ni wa Kitui umite Kitui West bandu beta wa Kabati. Yes. Kitui South. Karibu sana na indi otondo na iwamina kuelesia ni kwatia mwemi utusie na mundu wa kawaida mundu tona kwethena wendi wa kulikawiko ni amono na maundu ma wemi ndauma ba mana ende kanambia na kuchairman what is the role of the SK thini wa you kwa minundu you andu ingi maithi ya mess meka kona ila we sure kila mundu ethi aya na no bandu bakuka kwitani thia yuta ciana na andu ala matawe mba kwikonia na ni mayu matumi aya opportunities kuka kwitani thia kusunga kuliza ngamile na kuka kwetu indo fani lakini kwa muhimi ethi aya na kindu kigi kana ethi aya opportunity. Asante Betty. Ekano semanyo be nambe unengane history ngubi ya Agricultural Society of Kenya. Okay. Ba ya miaka ya kuya 15 1500 tukityo andu ni mokie metha no thasi wa mesili ethia mundu wana kwisilia na kwikondo kwenda na niguo andu mambie kukana sindu nzao tatukangite ba 1903 niguo Right Brothers maulukilie ndeke ya mbee na 1903 yesu niguo madam omwe ta wa Mary Anderson wapumbuye wa ipasiangali sindu itaikwo na twende ni bone kandu kila mundu apumbwa kindu etana kwake ake andu kaimo kiona kindu za ofisi wethi andu na ingi waenda ndu webe mundu za ofisi kami
waenda babe mundu sobisie mulau waenda babe mundu sobisie nzipu waenda babe mundu sobisie mbairo nundu sindu isu izaiko andu asu matuika makomana uye pamwe mokeonia andu kila monia baiseti wa muthenya umwe kaneli yani makoka ona kila kiendeye o mwaka wa 1901 pa Kenya gavana la waiko etawa Ensworth kama mamwita Anzweni iwo wethiwe na umbano wa Ilobi na abanga andu makomane njiva jigade 1902 mone sindu ila nzao ciaiko na wethia sindu pingi zao ciaiko cia wenu na sho wethia yo Samuel Kio wa kinema kwa hivyo the show 1902 kubika ba 1905 pone ka kiwanza chwe cha nini banondo no maundu maende na kuka show ya to Ngong Forest pa ya je yinja muri pa ka Ngong Forest na ya to ibo no ndo mutambo tondo isile upa kube indo sio makitale sio mamna kukwale ikoka umewapu andu makasiona na jukuma 1905 kutuambatete 1920s 22 newo aimiange kundu juta Nakuru andela mia mase ona momenda unewe kiwanza cha kuona kana kuikonia yupe kwambia etha na branches Nakuru Eldoret Kitale Nanyuki Nyeri MU na 1975 nayo masaku ikwatene amakuene yewa kona itwe twenda show yeki wa bas stadium 1975 ya rambe show mpaka 1978 79 niwo kiwanza kiki bacha eka 30 cha twilanilo cha twikandi makoka aba showground pa mega showground 79 na bana kuno kuma 79 ya rambe show mpaka mwaka wa 1997 before ya banga wani kanzo makanzala municipal ba mabanga show 1997 niwo show yos when Agricultural Society of Kenya enoju iwo twosie nasi iwo twosie show twambia urani na twiran show ino twarane ye kuma 97 kukabika 2022 yo regional show ya mithenya tatu wethi ya class kone chambata muno mwaka wa 2022 twatwikithiwe national show it was a level imwe na Nakuru Nyeri Eldoret Kitale show ilanene kuithie no Nairobi International Show International Trade Fair na Mombasa International Show exactly ingete ya nene ila ingini nangi ni Taembu Kisii ila ni nangi na ende ni toto twe members ma Royal Agricultural Society of the Commonwealth ke dunia twe ma member nicho kitumi show wona oya ni pinya muno ndo ni tu control to ni kumanza kethia etha ni Zambia mekulia show ya Kenya ndete etha ni Kenya ni kulia show ya Zambia na yende na headquarters ya Scotland inde tuyo bumo bangile wajo ne kana head of state no with our national patron na toka to the branches ita branch ya Masaku patron ni the county government governor wa county lani her excellency madam Wavinya Ndeti ni patron wito na governor sisi neighboring ni affiliate patrons kwa usuni wo mubangile wa show endi tutena kama ndo alaje yeta niwo waweta ubo wa branch oitwe na branch siana tabante ya Kenya yitwe branch 16 na branch imwe no yete itethia na show no ndo insecurity kwa Garissa otherwise branch ila ingi sio ndesiende na sio situ siambia mwai wa katatu chuma chambe na Eldoret nitwakunie sio yathela chuma cha katikati cha mwai wa katatu twakuna Embu na twakila mwai wa kana mwai wa katatu nakunie Nanyuki twakuna Nanyuki tukite Masaku wa katatu next week matuko atatu mpaka matuko muonza wa chuma na twauma Masaku twethika Kakamega twauma Kakamega Meru mpaka mwai wa 10 chuma cha keli tuko tukayumine ya Kitale na teyamba ubreak tambia ingi mwai wa katatu ando wa miaka ya 825 tukweticho omukweti kiu nenda kukulia kasima ikulio iko na nditondo no tinda na cia na aimi wasisia aimi aloko manite namo na wasisia ywe kanite kundi ya SK wona matetheka ata kana meko na siata na ikundi ya SK
thini wa wea witu muno ta Cereal Growers Association tubikia mwemi muno mbe kwisila kumasomethia na kando na kumasomethia kwa maundu angi twika oku kula mai kwika ila sieta wa miunda ya mawonani kana demonstration farms na kiu ni kitethecia muno mwimi kuona usio wa nimela to promote ya sustainable farming conservation agriculture kuimaneza na kuzovea maliu mako nikenda withie ni wakwata ngetha na nikenda wisethia mwimi ni wona kana undu no utetheke kando na katika environment ila we also no tuma twa katika ila sita wa exchange visit no nzie mwe akuthi kuona okendo kikatethi na twinene abo kwa SCK show ila twithia wanacio ithai kusio muno ya kuona technologies ila si kundu kwikipathukani na SCK ni attract ya andu ingi katika value chain kuma production kuma maundu ma kunengane utwika kula kwe mwimi uthio bikasoko na sindu lingi cia ki technology na kwa uni platform ida inze kwa andu metha ama kwenda kweta new products katika kasoko na ila mwimi umala no bikia kuona sindu isu na ukabikia akamana kula kwetethekea nundu kuwathi ukathi kwithi andu alame kuzikana na withi wangu ku maliu mangu ku ni manzeo mbeu siku cia kisasa maundu ma machinery sino cia kwika post harvest handling nundu mwimi amina kwima aketha ni welo sobia kila waketha aya issues cia soko sio kono kwata market opportunities no kwata andu matondo kuteria na sindu sikibathukani ko twasiata ibinda ya show ya bika aimire twele kukwatana tukakwata no ikundi okokota individual maskulu chau tukona kila kiko nundu twitha twathenge uo twika katikati bakube na itu. Asante. Yes. Chama nukwithia niwe kaindo aweta kasioka hivi ndela kwisho be undu moka makakwata na makona technology lanza usiukite maybe kwa mundu lo taisa kwithia atauka show na this is the time while itakuka show kana mundu na kwithia akiendo na kikuiko ni na maundu ma show what happens if ndezi kwithia aiku na show itakwambia wakatatu kanenge line up ya undu maundu methe ya mailie nundu no nao ciana yuka na pesa ciana cithi asisiukite kwitana thio to mithia na kutabia no kitu na isikana pe ala methe amu look it up to the opportunity ya kushowcase what they have na ingi ona kuthi kusoma sindu ingi kana kuona technology lakini nundu wibaka ambota bia what happens ni asante muno beti no ndo kulia juu mipangilio wa show najitwa si show jitu note kwambia auke wa chuma kitumi yake wa chuma wa mwisho kuikila show ndio ito toyo ukite matuko 31 tumandai kanisa tuketha na kiboyo bo wa chuma tuweta harvest festival na nondo anduje mambe yo ketho mboso luno mambe yo iwa tukayuka boyo na tuiboya ya show na tuyumia cia utwa kwa andu ala mena bata na yu mwako hotu tuitha wa Monyo Special School na School for the Deaf na tuitha kanisa ni ya ABC ba Bomani twatania nayo undu wothe ithi na umia wa sindu maliu chau tutethi maskulu yasu yumo the nosu wa bita wambelelia Monday tukwemwe andu maketha maibanga ibanda na matukwele maketha maibanga ibanda matukwele tents sio kula yani exhibition stand mahema kula kumekweki ya sindu ona juno maende siende na kwakwa na yusho ya bingwa muthenya wa mbe wa katatu matuko atatu muthenya ucio twita business day nundu aeni mayetha ame aingi niguo andu ala mena ibanda cia kuonani ala mokite kuonania sindu mosa ibuso ya utembeleana manenganite business card hii yoba imweka hata thitu isako na tunenga na mpesa nituthoya andu machine ya kwale matumbi incubator na itwe konithe tuteza incubator yo andu zitu maikwata ni maibulana ni opportunity nzio muno aya tuyoka twikwata kwangelekanya yuko isindu chukite kindu kikwita solarization kana kutumia solar kuthukuma mundani thani kukuna kiuo okubwikithia matumbi acu na incubator uyethia ake mundu wa solar tioya aikwatana na mundu wa sako tuyuka ambetile no niwete mwako ucio na betie
pesa ko ya bama sa kwina na mundu wa sola ukethia woka wethia sola neno na wenda ukuna kiwu ukosa wa mbesa obusako ukalika uyani usu ni muthenya wa mbe tuwita business day. Muthenya wa keli tuwita farmers and education day. Ni weyu ishirika ta CGA wala nitukwatanite namo tondu mone meobikia aimi baya mashinani matwete aimi ndi moke uiba ndani imatabetwe twika twika sinu cia muthemba ucu muthenya ucu ndinaweta kana kila muthenya niwithwa na mweni wa ndaia na mweni ucu wa ndaia twosa tukamunenge ibanda cia nona atembele kwa muthenya wa keli ucu wa kisomo ni twithwa na mweni wa ndaia atembele ibanda ingi. Muthenya wa katatu ula ni matuku 5 o Friday ucu ni the official opening day kaingi tukothetwo wita muthenya wa governor tawe patron lakini ingi kwisila national government no twitha na mweni ndaia tondu tunaina na PS mweke kuyana nyuki twithwa na aeni kumonza endo kethia governor ni host na miaka 3 mithelu governor thitwe ewe guest muthenya wa official opening muthenya wa thanthatu na wa chuma zithaa cie family days we andu twithira kwa ciana ila itenoka kuma skulu cie misi suke na cie matembe lakini chambe twamba kwa ciatha ni skulu moke mambo otembe ibanda ni masomete ndio kwangelikania twina stand imwe ya 4K Club na Young Farmers Clubs of Kenya. 4K Club ni ya ciana cia primary, Young Farmers Clubs of Kenya ni ya secondary schools, na Young Farmers Clubs of Kenya ni affiliate ni body ya ASK, Agricultural Society of Kenya. Kwa ciana cia mbao kabwika soma na yu kwanza nitie nona pe sindu mbingi nitie nona pe ndulu ibanda wa iketha tela ndulu ye nini ila ya tilika itha ya papo ye kalanga etwika yelo ye kalanga etwika red etwika yelo ye sautika red kuko hesabu bande tondulu kwaku na ni mayoka maethia yonde je papo ani ala me okainge mayethi etikie yellow kana green inge mayoka mayethi etikie orange na ndi etwika red ene sindu taisu kethia mundu utaesilia kana ndulu no ibandwe tela na je wo mwingi muno kethia tila cia uthauke yu sie pau na sindu inge mbinge drip irrigation ciana ciuka hika soma na ndi nondo no kaenda relax no kaenda ila mesuona na ona gumo zina su achumwa na watandro mwa achumwa witho na mweni na itho aje methana ncio yandu kumana ta family that's okay ni kwate mundu loto cie na nde na plan ya weekend yusu no kwikonia na nitubika pa undu mundu tona kwikonia exhibitors ala materiality there mo materiality na no tune na pia na families na mundu loto kwile representative ya school ngana tuma neiwo mundu lo kwenda kuka ba ailete kwikonia ata kana there na entry fee na sindu cia muthembosu ende be watu namba bikabine nda kusoka babe mundu ikasiema ainena neneiwa anene maundu ma technology ani izi technology bindendete bindukite na mela tweka na bute netio yake umundi na nondu we umwe katu andu ala ndona ko make oba katika wanarika ndo ndabie yulu wa undu amwika methi to mayiko nyene ni ma na technology changite chau kana yetete chau ndini wanima yake umundi. Yes, so sisi wa Mutongo TV ni kana wala tupikite ni maya umundi ni kwenda kila mundu evo undu tuyasia ni maithio is sustainable. Yes, na is sustainable imaanisha to ile ya to imanesa oyu na kila tukuimanesa oyu chelo reflect kila tuketha tuthika une na kila tukeke binda yukite na wasisia generation ila tu inacio cia andu ala metha disimetwa kwe Gen Z kwe Gen Alpha kwe Gen X na ange so ila tukwasia youth pa participate katika nema ni nzianzio ya mbe mambo learn from alama ndiye mokie mbe waitu kila medite mazika nikenda wisaidia be na opportunity ya ku advance kiu to the next level. Aya kingi ni kana youth matukune kwithire na issues ya unemployment na agriculture ni mwe twithire to ya ni backbone ya our economy here in Kenya. So pena opportunities mingi muno thini wa
mubea wa agriculture na kuni wote kwasia na tuthuthia anarika takwa na alangi wisethia twekea kithito tumanekana ni matiundu twa miosa atene oyu ni kuiva na wasisi anarika nayo mituo yo nayo bwa hata menda kindu cha mituki menda kindu chusovia mbesa so ukathi kwa mwanarika aya kwatange muthanga yani akasimbe mbensi no cia muthembo ucio no bikokethia mate kwatiane but kwa other things siko technology ciukite ukesaithia ni ciu favor youth kwika ciendui na kuangelekania bau yu ibinda ya tene muno maundu manima na ona nima yonthe kwa jumla ikonanitwe muno na you know the older people na nikiamwi kama tethi tu Stalin wambe kwikonia na nima nundu andu ala mesa kumona ala masomete maundu meki bathukanyu mesa kwambia family wa mesa this is the best lakini amwi kaingi mayesa kwithia nela ila haja ya kuthi kwambia nima why is it so thini wa nima itu baga thini yake zeitu ya Kenya ni kana we asia no thi kuima pesi ndu ila twasia wale kwitha nacio na kwa kithiomo kingi tuciita factors of production na twikatika factors of production land ni imwe na kwa ukati kanema kindu kimwe kitona kwitha kiitumwe anarika matalika muno thini wa nima ni kwithiwa matena land ya matona manundu land ila ivo existing maybe ni owned ni asimo kano andu ma family na kuwe balobikite ndanamba kwisa kwithia anamekwata ta resource kindu kingi na youth ni menda kwithwa me independent ni kwate no kwati ikenda withia yika sindu ciake ndekwa yendu kana bandu kana ndo bingiswa so that has been a factor but again okiukiobo utena land there are other things mundu tona kwika yuta kingweta ta technology hai mimevo mekwenda kuima na njia efficient itotumia pina mwingi itotumia time mbingi so ta kwangelekani ibindani itwe muno twi promote min till kana minimum tillage tikatile titho kwa nyamethanga mbingi na sendeza itu ya karo iba katumani ni mwe ithia wa senda ya kwika research maundu ma mechanization matinga sindu cia muthembozu na mena technologies isu ila mate ya andu matona kuyusovia kindu kiu nikendeka twika biashara na no ma connect anarika maitu na those service providers ita matinga ala ita working tractor ya kwima conservation agriculture hai mitu amasomethia yukila kitha kitiele ni kukwata service provider otono provide those services na tamanarika na ena kwituma ena kwenda kumana maundwa no athi aka no kiota bandu ta show akathwa na platform ucio akabikia andu acu na amina kwa technology isu kuona financial services sivo available ithe CGA twitha na sako itono alikuwa no muimi wa kawaida anarika na twama finance no maima koso that working tractor ukesaidhi anima provide those stealing services to the farmers na eka kiu and something then out of kila wakwata no abikiona kwa ya land yake mwene na akabikia kwika nima ilokwenda oh there are so much kwi automation twakuvua kwa bala mbemba wa mboso ndengu sindu isu na mimi meka weni na exactly ndio kwenda konia muikayu mekwenda kwika the actual labor menda mena to shortcut kana mena nzio ciake umundi cia kumatethesia kwikata kwika maundu asu which is a good thing chairman pe andu mataisoma nai you apart from no say aingi short with ya twisi ni amuona ni wana kwandi manombani ile ana iti nendo thikuona sindu imwe ondu amina kwazikana pa technology ukuka with you know ondu kasimu amina kwazi ukwithi bena machine ya kupata mbemba ukewithi machine ingi ya kunyithia na sindu cia muthembozu lakini andu mayaisa kwithia amwe mayaisa kumanai mawona nyuma mina kuthela yo skit ende ya hata kukipila relationship na kuenda na kutethia you know aimi ndini wa maundu mengi bathukanyu after the exhibitions niende sikiu bwana Kasima kuweta ndikilanilia kule ya continuity after show aweta kindu kisio cha kana muika ndwitha na meonda na pe report na ndikito na ndu meta wa IFAD na International Fund for Agricultural Development
ya mwaka wa 2019 ila tuyawa kana mwemi wa Kenya average ya miaka yake ni 60 ni maneki research methia andu asuma miaka 60 ni mwene taito nditi mwene itheka ameonda na pe andu angi ju ala mai ma miondani nundu mena binya muika mena miaka yinthi ne average ya 60 yoswa na muikola ukwata ini kam kana mekalile yo kuma mondani average yokwa yoka miaka 34 andala yume iko na cia na maundu ma munda Kenya kana twasi sub-Saharan Africa average ya miaka 34 na itu ta SK twekulia kweli pio mundu wa miaka 34 ni wotona wa mwiso no tutheanga tukapika 20 kethia kuma 20 kwambata notona kana kukube mukakonia kila mundu ukethia yu 20 with almost kila mundu ewe yani na kindu kasima wa weta cha technology kwetha sila isi pe musemo wa asiai etupija ndia ne meno mundu tumea binya mwingi na akili nini komeno ete lakini mundu mwe atumea akili mbingi na binya monini yuta machine zu wa weta ningulikana show ya 2023 ya thela ni twate ise mwemi wana ku Kitui South Kitui East machine ya ubwa ndengu kuma ba showground aya kwisindu ciukite itaibe andu meba emali mena ibuyo cia mboka ukethia imu muika kana mundu kwenda ubanda mboka ndenoa aisovia kibuyo ethia nikilikile muthwa nikilikile muthunthi mara nguku ni cia silabu cia balania withio kasi nienda makobisi yana kana itungu yana ukanewe kama na silingi 3 kana ile niwe siwa ndo na tindo eno ngiye kibuyo kina alika muthwa na ndo netela la matuko pala babanga ubandila no alika buyani izu ni technology la kasi ma kweta kwa pe pata wandu kuka usoma technology zikonto ndo mpingi pesa ko ndo bana zetu yetikile tuwe weta masitwa muno yukana itangi je mupeleki yokunea wasimo ukethia witumia mupeleki usu wetangi message na simu nithia monda ikabinguka drip irrigation ikangithia etha wibangito ngithia saye mwe athela uyona ketungia ketha basho kekito kutaimwa yani kata imieto ina simu ukethia no ngithia monda waku wekitese wewe ilobi ni ukunia itangi yaku simu eka ngithia monda yusindu isu na ona sindu jutona ko umisi ila iko lakini andu mona ata cia iko ndo nenga nengelekani pe kamusibi kana thio kete ko social media ka show ya Kitui 1954 na mundu alama asindie manengiwe kindu cha ikieni na nuse cha chao cha mulau aya jume ni man alama asindie ni manengiwe kindu cha ujukie cha at that time yes yuko yakwito kola kamiko kakambe ko kina kumbone andu bangu makwito kola makaikona kami aitu ikolo kutwani expert balo kineleti ndia ndene ndia lakini no kwate yanzia nakwita makuni yale mambemba yuko technology zisu bwana kasema aweta nesio siende to ipendukite na ne mbingange ukethia jwa ndo imaile kuona aya itina wa show ya thela ndika follow ups titembelea aimi mesikwo na nienda onenga nengelekanio ya imi titembelete na tika maumelia bebe mwemi ubanda nathi wa makueni weta Richard Kuisia ba mwana na juti onena Nuts and Oil Crops Directorate ya AFA ni atie nathi sie ba so ground seedlings wenda wa mtuma ba we was nathi ile ukabanda kwa nondo mutumio su wa makueni ni wona ni sekana nathi no imeko kamba pe mutumio ngi ubandanya kikwake ndesinge wa kom ai mbemba ekitheka cha kamiongo ne monza abandanya ki cia katwa uciao nateza kilo cha ngiya mbeo ya nyeki lingi ngili ba ya bantu besa wanthia eta Jeremia ngaya uzuno mundu tiendete kwake tina washo pe mutumio ngi wa makueni wita wa Jonathan Mutayasu no wa muika nake soba cia miato nebo abasa ndawa Malawi okiowa nyato na ngwacia utwa ba kathonzweni pe kikundi cha kakitawa utheu kakibaya andu betawa CMBN ikumbuli Kibwezi East ikumbuli South nicho kitongoetie Kenya kwa
uithi wa mbui cia nyama maenda cio ya ilobi masinda ikombe makenocha na mwaka ona abetie maina champion ile na reserve champion na itatu mpaka komiti ya bunge ya Makueni ya agriculture tongo iwe ni speaker moka umona ilobi show na manenga we loli ya umakue na mbui mala tu ilobi na van meno kite nona nazuna ndo twisi twenda ako yu ala yunasu no amwe ama sako mundu lo tongweti Kenya kwa wimi wangu kuna nengiwe kikombe ni president last year show ya ilobi no abamu man ata Mary Masai na ni musani show mundu lo tongweti kwa nema ya mbuku Kenya unaina champion cha mbuku mwana kwita wakabila wabaje Oscar na bana ndo asiwo ndeni we yu emeta otamako ukamba chandu ningeti ti southeastern ni tuenda mpaka musi tikona mundu ndo kwika pe mutumia we bamu kuyone una bingu ye nasari nene muno ye na meteka lipo milioni yo muna kendo ekweta palma mukuyone tree nasari modern ina census na ngitha ciana mumbe kiwicha oleko na iso vitu okethia paila mije da yumile totila muti mije umila ba yande pe design ya otila okethia mutosi wati kwe kiundo than la transplant shop sio twendete kwake na ndo naingia ainge pe mwemi we ba ukea junction wita wa Felix Molwa tenda kwake na nete la ukwata aimi kuma mbere north mwako suna beti kwa matwa all the way makone ne maya pics na kuonzi na mesela mayewa wa mete monda we ba okea wita wa mondani deza seedlings yuko itina wa show itete kalanda tiendeana tembelea imi kumanda kila metha majika na nondo akitumichu yuko tunesio komana na CGA na la tunethe yemeka kindu kila twika tukwatene na mo kama thoche show jo kitumio na tukwatanete kana tufikie mwini na sanga asante indi ni kwatethia wina ikuli ona nukwenda chama ni akusungie kana akasiema kusungie no tumekwisila kwa ili tatu kenda imwe itano ni namba ya utumani mukuve 23915 niyo namba ya utumani mukuve na wamina kutumekuli yesu ni ndio saa na kumanenge ni kana makusungie kana masungie ikulio isu yaku na indi nendo sioka kwa kasima agribusiness ithi tu yongelekete muno na hoteo ndu ile wamina kuelezekana zaidi kama kitambo maybe wakulwa ukenda andu ange methie mayongelekanga utalo wa kwikonyana ni mesu ya agribusiness utono mera ndu akwithia ati pe kundu kumwe yu ndo chama ni wamina kwasia muthango ukiwe nathi ime ya ukamba lakini wethia ibe ndu moto na kwithia gisi ni technology kana mekata ni kana imabikie kwasia pala nathi tameano ime na bala maybe utanda kwa zita muthanga wa kwitu kwe kundu kuma kwe maembe na kungi kute maembe na muno masungwa na pixels yuma Makueni yuke iwo mundu asia izo azimiangi huko penze ile sithi asi kitu sia kutethese kwa sia ni kana muhimu ku yenga likosia kitu inda kewe left out kana nda kewe kitu enza pokithi ano asi muthanga no so wina certain way maybe kusilamanyua kana onzeila mwena sio ni kana kutethese muhimu won nde ethia atona kubanda kilo kwenda kana sindu ila sipo sia kubanda ni mobea naambia na issue ya production ndene wa mionda yitu generally kukamba twithito na challenge cha climate change na takundu kula kungi to affect ito muno ni climate change bua ni senzeti ekaoleka senge kagwa mbingi pesa hivi yani twola ni ndu kwathi nitwalito mana time kana ne kusenzeti na technology zila tu promote ni ukunikeliweke twe na over time tukethia yu ibindani la tupikite kini cho kitona kwekeka na kuwila tu kwasia to adopt sustainable farming ta tika tokwani muthanga witu twikembalea ene utu twikali tupande miti nonzi emwe ya make sure kana miunda yitu na environment yitu ona kutuya kwina climate change na the productive ndo la tunene ya sustainability twisisia siendo itatu nimelo kwika ni kunenga muhimi wa muhimi liwa kuyana ni kunenga mawithi uloko usobyo nikenda wisethia the way productive na number 3 profit ndo pala tubikite
twele to commercialize agriculture kusioka issue ya agribusiness ni kana leto athi kwema tiamba kwema nita ile kwamba usisia hii choki yetu kwema tukakithocia ba ketha tuciaite soko nikenda tuka plan backwards tikamana hii kindu kino kikwate soko na nucio tukamana lingi balazi kila twalite ni kwikayu ni kwamba umana na twina ataalamu tini wa county situ nundu maundu mane madivoviwe ma spearheaded ni county governments so twina work in the office nundu maofficers yazu maandikitwe nikenda mateithia uimi na ma transform uimi so wa consult issues ya market nubikia kutetheka itheta CGA tukire nikenda withia ni twa support na nundu ours is a member based organization nitutethea cia pia imi kuma link na market through our partners nundu kando na kwithiwa na imi tutethea na partners ingita ala me deal na input distribution technologies na also markets and so in that house we mundu enda kino nukula cia out of the farmers that we serve ni no wina kina na kiana size mwanona na through our network tubikia ku source market for our farmers na kwa kingi twelo manani kanai nduka banda kino nduka ithia kino utwike ku isoko niki nditu ya Kenya no import ya sindu kuma nzi cianza isuye kuonia kana kila tu produce locally enough even for our own selves so kila kiboni strategy ya kwithiwa na that network na kumana kana soko hivo kingi ni kuongelela productivity nundu bala tuka kwemaniwa between muimi na soko ni uthoa nundu thoa mundu lo kuthoenda windi naenda volumes sawa lakini muimi nake ni wastwango muno na issues ya climate change mbua na yamie kuwa oni woto kwasa tu embrace technologies ila siko ta drip irrigation water efficient use tweke water harvesting sinisia muthemba ucio nikenda withia onetha ni thano bado no wende na ku produce with that gap ya supply na demand yo chao yovo na kingi ni make sure muthanga waku ni wa utunza wongalange ngetha nundu wongalanga ngetha volume cienge banga no guthoa naguo kwithia wi munini naguo kwithia we kate we make profit out of your farming so to improve productivity na issues ya market tukadela nacio kwanza yamwe kana elenge nenda kukulie kulio ya andu ala matona kwithia ima yenda kwikonya na agribusiness ni idea sibilo asisi otona kwasia indi kwenda capital nene muno lakini ni profitable kwa muimi ibi utona kwithia mundu utona kwithia asisi na no kwenda kumanayo where do I start abikia na kutetheka so dini wa nima no siasia kila kita wa agroecological zone we overlawi na wathi obisini wa agriculture ethandu isi no tagwe for example wiko ya kwito ketui twese kula tukupanda wa mwe kula kuika kwa ilandengu abe kula kwa mbemba those are some of the value chains ila twinasio kila kingi utono sisia ni chao muno kitumika na andu mabo tukambe kwasia withia ila ngulwe cia kisungu na ku bai mundu wikara kutumia so kiuni cha ile kuinform kila wa ile kuima kana kila wa ile kuithi number 2 kokito peke ndukisa wa muno nando kita wamboka na muno wala tuendete yu maundu ma nutrition tukwasia tu promote muno African leafy vegetables at CGA is one of our value chain so ilawa produce ilando mato produce ta isu African leafy vegetables ta ndoko kunde managu muchicha sindu isu na we produce ila iteko ta hiyo ikwethana wala we na sindu isu vya salani aya pe sindu sikame hapo ta white meat kuithia mtubuko tutakwenda kalama mbinge tutakwenda space nene so that's also another venture so no seo tukaumela aimi tukasomethia maundwano tukatabwa out of the diversified value chain nikiva utono sembani yacho of course passion yobo tugathi kwithia kindu na kuno ustu wangu ingiri ko uthi kwithia tubukwetha no utukia tio mpaka withie witwenda withie maundu imaila so there are so many
Asante na indi ni kana timini ba kwa agribusiness no mathina lo kona mesie kana metunga tungeni mesia the agribusiness down ni tamo meva kwa mundu la yu ibaya ukwenda kwikonia of course by ko satu challenge to abana baya ondu amina kwa siendu kethi kindu chai something that does not have a market so tinakwatie kulionesa the challenges challenges yes, sia agribusiness sia agribusiness yes challenges itu asiko na kimwe taile kumananika na climate kitu muno ku ukamba turila ya na season ile sia mwaka na muno wimiola twinaguo ni utengemea mbua ya mwezi wa 3 mpaka mwezi wa 10 so kindu kimwe ila twatengemea mbua esu na yoka ya fail to failure. So issues ya climate change has been an issue because so ila kwethi wa kutembua mbiani that's a challenge muno kwa muhimu. Number 2 ila kwethi wana pia production yolo tutendea pia kusemba muno sokoni yuta tukwete oketha mboso ndengo sinu cia muthemboso na wathi kuya ni wenda ukethia aimi metondo ondu mundu we waketha no ukwenda twa soko kingi ni kulea kwithia tutena kumisia na kulea kwata na time ni twacia aimi makwatane masovie group farmer groups kana sita wa common interest groups CBOs community based organizations na cooperatives tila twakwata na nitukwata power in bargaining na indi kingi ni no tuiye ngethana tukathina wasio mwana tukathocia thwa wiyulu so challenge kingi na mimaitu ni kana nitu need kwithikia mkazo na twithiwa sustainability katika existing cooperatives na farmer organization nundu ila twa aggregate nitukwata volumes nitukwata thwa musio kingi ni of course kwe maithia competition muno ila kwethiwa na ila surge ya sindu ni cienge va sokoni but kiunacho ntoele kwithia twisoma kila kindu cho solution yacho wele usoma tukamana this is the planning maybe ndatu na bikie bandu ethia inana yimwe la wina inana no ta wina thagu sure nana manambia kwa adapt nzingi cia kwa cia yu ya kitungu kingi no yumi inana yuni inana so you can see. Asante. Chama nenda kulio wende sio unena nyosu akasima nundu itu identify kana bena mathina ma climate kana obendu kwanza ebenu utunga ndi nima ninzi asi bila twaleta kosa isi ya kwa adapt twike twasie kama shida iko tunasonga nayo at least tumande nzengi sia mukato ningi sia kuikala nesa the normal weko usuo weta wa climate change ni wetu inaguo lakini twina nseila tutonotumia ku address kana ku solve the nozu kwangelekani buela je wete kukua nduko kiwichi chonde jiti unena kiukangani na nikinaendia kila cha thio uyona ndo name na ila machine cia kwenza ndoko na uyithia ni mana peti we kiwu kina fresh kitemonyo mana leo ketha kiwu ipwe nidio wingi wo silanga pose hisi ito no ithia kila musi ukakwata ukethia wina mwiki wa kwata drum ile cia kiwu twase kwa chuma ando tasijie ni mena kitchen gardens mena ila zaipit ukethia pe technology tonya unenge kila musi mboka continuously baka mbuga yesa kuengi lakini uthi no la munene kiwu aya kila kingi wosa siendo ta wethi wangu ku kana ubandi wa mboka we segments value chain the segments pe mundu tonya ukakasia we kuna biashara wa matumbe moka na nundu biashara wangu kuambia itumbe mpaka mia 6 mundu akapanga wakatesa matumbe kuome kawa ndio uya wenguko kwe breeds yangu ku itabuyekia temunye tawasaso na ketho basho we aya ni olecha na jidi nguko ya kienyeji lakini ni improved na ni la uwemo mwaka wa 2024 na ya mwizo no tatu nayo mwaka mwezi muthelua na ukekala nguko mucio kethe etambui
wabangane matumbe weria nguku ya muthemba ucio wabangane tusui we wa incubator no ese witha na matumbe lakini ndwita uyalicha wita tusui wabangane tusui twi mwai muthenya umwe pau be biashara wabangane twi mwai be biashara nyeyele be biashara the same tuke kwa mboka pe mundu to nacia we tandula na weta mena bae mali na maketha sho me kwacia ithe te kala nena na de seosia te unenge te mina ne ayo ke buyona bata seedling ne ukabanda na bangi ibu biashara yo yithele laba pe ungi ukwikana nena na de seosia na pe kindu we una weta bumbecha etha ni twenda utatithia mitemnya hotela menathi chao ai muthanga kuthimwa chao kila nguimisa kana kila nguthingereria muno babina ni andu momambe ubindwa yesilia yo withietio kuluma bala baku na ndonenga nengelekanyo nenga nae kibungo ki ukona changu ki miaka zaidi ya 5,000 na andu malumite buna nocho cha iletha kwa mundu bai mundu ailetha kindu kingi cha ubinga ngwa lakini la andu manengi wotha siwa mesili mundu esilio bo akasamuka akabinga aba akakita akathondi to snuff fast wethi ajibe kibungo makathondi na beka indo kau na baneka la beka lwa nundu andu kuitha na mesilia free mwaka wa 1883 mundu ana seria nzibu ayambe ya ubinga gate inyololo ya the ayambite katalala ya ubinga gate lakini ya yo esa upika yangwa na kuma 1883 nzibu ya siete kila 1913 miaka 30 andu malete ondu yu andu make kwa sendi kwenda nana ya the greenhouse tio sindu undu kindu chuka kana nzanzo ekoka na andu maingoko metukigwe masie itu na sanzo wa corona iwe isune ya upanga usazi sanzo etione risk o sindu tene kalile twena kibungo nzibu kathondi na nzibu paka mwaka wa 1941 mundu anakwatwa ni munze kiamata na bandu bakumia kitia aumia na akua nesa twa lab asise cho kiki ulumangwane chao ethe ane to huku twilu na tuseobisia bandu ba ukwata bewia ase obielesa muyeta wa velcro ila yobinga wa yune ya 1941 na nondu wa kwitha andu mena uthasyo wa akili yuwaenda soko pundi tiwa kutavasia kiloenda muyanienda ngua ya nzibu na ibungo ono ipo na ingi tubinga na mikanda yuku mapusi ndu cia ndie cia mekana yuko unienda andu metho no uthasyo miundane ndukacie ndibanda nathi amwe kwanza mena jesilie thoku muno munathi uwe kaasi anenge thapo ni lazima oye aya pe nituna nenge to korosho last year by the way nene uleto tuna nenge to seedlings ya korosho oba show ground netengili itana natwa yaini tutatithie kito diversification uisi apart from kindu ki tipanda mbemba na mboso pe kindu kingi to no mundane kwako na kuma bu mtupa uru nenda kukulie kulio iko nani tina inundu tungamilo bukwa climate na twende kumantha onze imwe ilito no tutethesia kwendesia kana kwa ilie nima ya kiumundi nima ya unyivia utono miki la basofa nundu yu elembetani yito ya ukamba ni masako makweni na kitwi utondo amina kwase kaingi mbya nile yakua na netukitete kampe kwa adapt ila now the irrigation farming maybe ukanewa mwana yu nene na emi na andu alangi onthe mekwenda kwikonia na ala methukisi kana masisi nundu akwiko kusoma where is irrigation farming as of now and the future nima yongithia nijende ya kukamba muno na komana na andu mokite aini ni matabasia kuyungithia withiawa mutaone wa yata kulona bukuiwa ni serikali ya county kuyungithia mwingi muno wende usini wathi usi watho wake waenda kitwini withia tipa na usiungi wita wa thua andu makenzo kithima bute wa kibuna mayeki ya kalabati na withia ime ukwata kibu na nondu kibu gitona etha keke nini pe system cia ungithia cietwa drip irrigation ukethia ni mupai ni kamubeleki na katonyetwe kalima ka ulopotio kibu pala be mote ukethia ndu na ngithia kila bandu ikune kindu kimutaile kwiyumbanisia kwambia no kwitha no thasyo wa akili kosa nimesutanema na alame ukabasho ground nimeumyona kwanza muno ye kibandani cha
4K Club na Young Farmers Clubs of Kenya yuko kila kipo ni ikindu kiitwa soil and water management ukethia muthanga ni wa wikalia nesa withia wina madini ala meendeka kwa miti na choki undu kwita wikita ulopotio bala kikwendeka na tweko nitukwendea kwitha na nema ona mbuya yeni Thank you. Nondo ini tama na maundu maingi drive ndisia na nema yake umundi twamanza nzimwe cia ku adapt the climate change na sindu cia muthemba ucu ala mokite nthini wa isho yukwambia chumwani chu twendete na expect chao mundu abika ciombe namba weta ni ndebi yange itine mundu muimetha ye basilingi 300 akana ketha kaye basilingi 450 na andu aima mo kata group siaimi taila yu ikwatangana na agra tema la silingi 50 mayeba to 50 mapike 10 kwambata nacio ciana triola yoka manele kwa hiyo school yabika kila kana manele thana kikundi cha ndo chabika aimi kila mundu manele ya 50 ende walikange 18 ni mutangase ukape mundu webu ngeitini ukutangasa mindo ila maile uikuona banda ila siebo na beke banda kimunye mwene ila tunatwikia national show tulikile itando kumanza pe shirika ya serikali ya Agricultural Development Corporation yumetie ng'ombe na kula net na Kitale na sungwa yekwetwa Pumelo enene oto na obiba yekausu cia kikombe ki juice sungwa yemu yumeithwa bu maumetie ng'ombe nako la neti na Kitale ukewona ng'ombe ya yeia tono kama yeia thane ndo kele kwa muthenya katatu kwa muthenya na ndukaende bandu bamuboka na imune ni ya andu ndukoke muthenya umwe ukamuthenya umwe eti wisoma bo wa indo na usungi uyu uka pe muimi wa mwala wetete ilondu ya ndopa yesi ama batha na ete uinya na tumabatha tunasiiwe na tukulule masia eli ugethwe na malondu atano eitha bau ni wa ba mwala pe muimi ucu wa mumando ukuka na nguku ona mendo yani nguku mbanake nonyi mbanake ukethia ona atha no yao yaje kumuci ona yo mbanake lona nengi company president pe anake asu manake asu Palma Rabbits maba Joska yakuka na mbuku na asu yo moka neiko wo nambuku ukethia no usame makuite neiko ni mapepa cia nyama na mbuku ndio kutibono kilai bukila ba kwa ni sindu mbingi andu masako megusako situ ilana na siekwo kwa andu mama tinga mokite kwa andu mama loli meitha ba una wa tho wona wendewe ni loli wikila nilio gusako wase wende loli wiko pengi siekwo wikila nilio pengi wase ende tinga ye ende loli ya kwa mundu okena abingwete akili open minded sindu siepo mbingi nenda kumina masama itu niwe mathela direct ambe atimine ende ningosioka kwa kuchama nikaudho chandu onthe yundini wa isho ende nenda kwamba kukulika sima bena training opportunities kana maubundi sio mtu ona kunengane kwa mwika na andu alangi kana imi andu ala mekwenda kwikonia nene yes nimopea actually wakulia tawisi program letu nayo and sustainable farming at inclusive market le fari tunayagra ni twi profile ila sita wa innovation groups na ubune boy anarika molecule kwisisi kila meka na ta intervention ya CG to man their needs ikenda twithia ni twa manenga tani tree mekwenda tuka kito manenga exactly kila mekwenda nundu yu ma tukone extension ya umunthe ni demand driven tunenga kiloko ikata ukwenda so ma profile ni twenda tukama train no kesaidia ni ma advance from that na tuende no follow up na mo then okendo mekwenda mundu ma issues ya soko also tukamalika so it's very possible yeah ndo asiu matona kukwatia hata ape na namba ya simu nzia cia mitandao kana obisi pandu mundu tona kuka asia mwenda kumbikia ni very available kuma Monday mpaka wa Jumwa na namba yako ya simu ni 0719 84 70 70 8
80 sio kalela Ciana youth ni mendete Facebook mono ni Facebook wa search Josephat Kasima no mbethio Josephat Kasima Twitter kila yes, bandu kila bandu yes na tiyo kama naninge show asante no kanti kumanda na ndo kama na of course I'll be there man kuma actually kuma Tuesday ngede aba nginya wa chuma so tutapatana okay. Chairman ebe kuli mwengo ndate mine na yote na bakulwa ala mekwenda kwiko ni na exhibit nundo ambia be na kikombe ni ya sehemu mtu anashinda kitu anashinda procedure no ile aidi atonete muntu nuselelo mwako zungenda kabeto ni kindu changu tembozo mutalatala wa mundu kuka kwitha exhibitor ni kuthio bisini ba kwita showground kana kuna simu na wabika buno tabua etho no kwenda usindana ukwata kikombe no tabua category yaku kana class kilolika etha wi wa hospitali etha wi wa uthosia wa sindu cia miundani etha wi wa mbeu no tabua class yaku balolika na ukambetikilia no nene ngana namba ya ofisi nengane ni kana ndo nese tukabinga myanya wa keli 0799 0799 92 67 83 92 67 67 83 83 rudia tafadhali andika namba hizo bando 0799 0799 92 92 67 67 83 83 isu ni Safaricom pe Airtel yeba namba 0737 0737 58 58 93 93 82 82 thank you sune kuneta namba isu no nawe mwelekeo undu obikia kukwata kibanda kana oke obisini kana oke obisini Please, obisi wetho abue mubingwe kile binda throughout obisi we bajuto nenge obisi we showground walika showground ngeitila ipakito langi motune obisi we obuko kwa left na tibasa na no ethia moskali obuko ya obisi no akutethesi asante na inde bena social media pepe na social media kwa Facebook na yuni asia ala mwe masoko tofauti kwi maloli maende na uthiuka mutabeti ngewa ya show na mena ndo amala metha show mena sindu cia promotion yandu mena mikate yandu mena t-shirt kwa umundu bala we soko la we tela ndu masho ni mokite nimekuka bau na mai tongelela ingi mai thingilela matuku masho matuku atatu mwezi wa thanthatu kupika matuku mwanza ni wa katatu chuma chitwathi kupika wa chuma onaitu Mutongo TV na Mutongo FM twina show na mubangite road show nzio tano yakuma bako imbaka matu na yakuma tala kangundo kuimbaka Katalon na pama sa kuyuni bokeme na indu tho chandu baku yo ndeindi ni wa hisho kwenda wasa mwanyo ni thoche and on the maskulu aimi makambu na lameta mata na abika moke twethiwa na show yetha je show ya ulilikana mwako nondo baje pinda twaisa hitha twibangite tondo twibangite mobea aina noni preparation is in nzio and we are also looking forward to a good partnership with you na together abu tutindanye na you and all ndona wana matho chandini wa show ya mwaka huu twina road show ila tibangite matukwana na matukwa 5 masako iyo ndetenda kuthiuka tikutangazie na tutho chandini wa hisho nikanoka kuona mahusiano chama ni waweta na mundu ibwana Kasima nde ukomona ndini wa hisho show ikambia matuko 3 Wednesday next week tusonge mpaka wachumwa na indi no sio ndo chama ni wami na kuelezeni kana ndukoke muthenyo ndo wa 88 today I want to focus on maybe ni mayangu kana sindu cia yuta mbanya mu na ilengi wiuka mbemba kana serious na sindu cia muthembo su ne kana wise kuthi andu no kana wasia mwanya ndo no bethi apo swite na maundu ni maingi ala mundu ronda kuka na otono kubiko kuona kama mashini kangi uteivangite na indi no show ya Mutongoi road show ikethia matukwana na matukwa 5 machumwaniki ya twendete first week of June na indi twamina pa muthenya wa katano pakethia nayo show ingila tukwikite yu ya kuthocha bamwe wa mina show akana mina kuma showground usioke yuga ba golf club musini wa masako bala twikite Mutongoi night yathi kinene chama ndia kuthocha ngoka nukuka na indi tena ini engela tuvangithi nthini wa chathi ki Mutongoi ni mundu ya ta boys band Ken wa Maria bosi ungu akethia bo mundu isanita akethia bo kai wa superstars akethia bo Bosco Mulu akethia bo
selimu ikadia kethe apo kana dia kethe apo ni kwate pe mondo natia endi yu ika kumantha nitu mitalatala lengi ende no twende na kunengelelie yo mbinu wa kiseveni umantondo tho wa ticket yaku kulika ni shilingi 300 isini regular VIP ni shilingi 1000 na indi VIP no ngilile sisioka uko manena kamba uko manena ini uko manena chama nyona keba uamina kumwona kwa showground endi we koma natangazi ndema Mutongo TV na Mutongo FM masama itu mama thela ethabe na mokuli tonda kwithia wetu mete na tina bikiana kumasongea mantha na chama ni kwisilobisi wake ulo ibamthini wa showground ya Masaku tambuka bau ukuli mokuli ona balo kuiwotanelwa nimebikiana kutethesia na chama ni otaunu kunenga link ya andu alangio ndethe ani emimangu kwa lawo yatwa ethe ana links isu sio ndhe na nukutethesia ona ethe wenda kuthi kwa CGA wenda kuthiba wala bondo kwenda nukutethesia nitwasali tebeti wambua ni mubea manene nundu akusakwa na kuendea na kwilo ila Mutongo TV ngwatani ya mukamba tindanesa ino ni Mutongo TV.